ذكر وصف محمد كيما تزيعان القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك مجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى مجلس محبة الله محبة رسول الله محبة رسول الله Karena apa? Ya, baikkan juga ini, mudah. Panjang cerita, nanti Hanafi ini nanti singkat tahlil lagi. Baca pasal tani, tadi. Oh
orang bersuara kasar pada orang tua, kan bukan meninggal disempurnakan oleh Allah SWT. Jadi meninggalnya orang tuanya merupakan kemuliaan bagi anak yatim. Ya, karena anak yatim itu seperti Rasulullah itu. Mereka memuliakan anak yatim bagi memuliakan Rasulullah SAW. Dan Allahumma inna nahafnika wa nahafun ma yahafnika. Jik mama yang bertanya Mbak Minti Abu. Jik mama bapaknya langsung daripada zuriat Nabi. Dia langsung ke Mak Nabi Syekh Hamdan. Mak Nabi Hati. Yang doa ni